Ako se često osjećaš zarobljenim u istim starijim obrascima ponašanja koje ti ne donose željene rezultate, sigurno se pitaš kako prekinuti te bolne obrasce koje su ti godinama uzimali energiju i potencijal. Na kraju ću ti pokazati jaku tehniku koja će ti omogućiti da prekineš te obrasce jednom za svagda. Ja sam dijelio ovu tehniku sa stotinama ljudi koji su uspješno prekinuli svoje bolne obrasce i promijenili svoje živote. Bolni obrasce možemo definirati kao ponavljajuće ponašanje koje nam nanosi štetu ili nas sprečava da dostignemo naše ciljeve. Ovi obrasce mogu biti vezani za našu karijeru, odnose, zdravlje ili financije. Kako bismo prekinuli te obrasce, prvo moramo shvatiti odakle potiču. U mnogim slučajevima, bolni obrasce su rezultat nekih ranijih traumatskih iskustava, nepotpunog obrazovanja ili negativnih uzora koji smo imali u djetinjstvu. Jedan od najvažnijih koraka u prekidu bolnih obrasaka je prisustvo i svjesnost. To znači da moramo biti u stanju prepoznati kada smo u tome, prepoznati zašto to radimo i kakve su posljedice tog ponašanja. Na primjer, ako imate naviku da se uvlače u konflikte sa svojim partnerom, prvo morate shvatiti kakav je vaš dio u tome i šta vam to donosi. Možda se osjećate neprepoznati ili prekomjerno reagujete na neke sitnice. Drugi korak je postavljanje jasne vizije onoga što želite postići. Ako želite prekinuti bolne obrasce, morate imati i jasan cilj čega želite postići. To može biti bolji odnos sa partnerom, više uspjeha u karijeri ili jednostavno bolje zdravlje. Bez jasne vizije, lako je izgubiti fokus i vratiti se starijim navikama. Treći korak je stvaranje novih, pozitivnih obrasaka. Ovo se postiže tako što počnete primjenjivati nove navike i postupke koji vam pomažu da dostignete vaše ciljeve. Na primjer, ako želite poboljšati svoj odnos sa partnerom, možete početi sa aktivnim slušanjem i povećanjem komunikacije. Ako želite poboljšati svoje zdravlje, možete početi sa regularnim vježbanjem i zdravom hranom. Pored toga, važno je pronaći podršku. To može biti partner, porodica, prijatelji ili čak profesionalni trener ili terapeut. Imajući podršku, lakše je održati motivaciju i nastaviti raditi na promjeni. Na kraju ću vam pokazati jaku tehniku koja će vam omogućiti da prekinete bolne obrasce jednom za svagda. Tehnika se zove E6 koraka prekida. Prvi korak je prepoznati bolni obrazac, drugi je shvatiti njegov uzrok, treći je postavljanje nove vizije, četvrti je stvaranje novih obrasaka, peti je pronaći podršku, a šesti je održavanje promjene. Kada budete u stanju aplicirati ove korake, bit ćete u mogućnosti prekinuti bolne obrasce i promijeniti svoj život. Ako želite da radite na sebi i razvijate mentalnu snagu, pratite Snaga uma i uključite zvonče.